sam video. Dakle, ovo predavanje je nastalo iz iskustva sa samim sobom. Postoji ono što zove užas preskakanja samog sebe. To je kada vi slučajno nađete neki svoj rad od pre 10 godina, pa ga pogledate i onda vidite da kako niste umeli da učite šta je tu problem, da ispod rečenice niste videli provalije, ali nekad bude to i prijatan susret, pa se sebi zadivite kako ste tako mladi već mogli da tako formulišete probleme. Dakle, iskustvo boravka na naučnim skupovima, recenzensko iskustvo, mentorsko iskustvo sa studentima, pa zbog toga što je ta kolekcija zapažanja izvedena iz iskustva, a ne iz neke teorije, potencijalno može biti pitka i zabavna, i trajeće 45, ja sam planirao 45 minuta, to je dovoljno i nadam se da će tako i biti. Pa ajde, onda ako mi ne zamerate, ja bih seo. Hvala. Dobro. Ajde, da bismo završili, moramo početi. Dakle, prva greška koju sam istakao jeste uverenje da u svom istraživačkom radu treba uraditi nešto veliko i krupno. To je pitanje načina razvijena znanja. Ako pogledate u emblem Matice Srpske, onda tamo vidite pčele i košnicu. Pčele su radilice, one vredno sakupljaju i sve to što sakupe donose na određeno mesto, dok orlovi lete visoko u nebo. Možemo se poslužiti sa te dve metafore da bismo objasnili razliku između junačkog podviga, megalovanskog zahvata i onoga što bi bilo strpljiv i sistematski rad sa malim prinosima, ali stalno. To je bio taj koncept, ta ideja koja je izražena u tom emblemu. Ima psihološki ta želja za nečim velikim, ima i psihološke korene i najpre karakteriše, ali ne samo mlade početnike u istraživanju, jer oni smatraju da treba da se dokaže i da odmah na početku urade nešto krupno, nešto veliko i toliko puta sam bio u prilici da im objašnjavam da im to što rade nije životno delo i da je u suštini ta težnja prema velikom za mene pouzdan znak primitivizma. U iskustvu imao sam jednu recenziju koju sam radio za potrebe fakulteta, jednog rada o Platonovom mimezisu. I već dok sam otvorio rad, vidio sam da je to mlada koleginica koja je na osnovu jednog jedinog izvora Platonove države htela da objasni njegov pojam mimezisa. Sad, pojam mimezisa, Platon uvek ispituje pojam i tu završava kada ga ispita. Postoji ideja i mnoštvo pojavnosti. Postoji idealista i Bagramov, Jasenov i gomilu drugih različitih vrsta lišća. Ali samo jedna ideja lista. Tako isto i mnoštvo mimezisa postoji i u njegovim spisima bar ne do 10 mesta različitim on raspravlja o tom pojmu. Ne možeš na osnovu jednog teksta raspravljati o tome šta je mimezis. Možeš eventualno da sužiš pa da kažeš Platonovom mimezis u državi. Druga stvar koju sam odmah video bila je literatura. Postoji ono što se zove referentna literatura. Za svakom pitanju postoji literatura koju svi gledaju, a onda idu dalje svojim putem. Ti moraš znati šta je to referentna literatura ako pristupaš predmetu. Sećam se jedne kandidatkinje koja je radila grotesku kod Pekića i buvla se po hodniku, ušla kod mene u kabinet da me pozdravi. U razgovoru ja je pitam, pa dobro, koju ste koncepciju groteske uzeli, Kajzerovu ili Bahtinovu? Rekao, to su dve najpoznatije koncepcije, ne, ona za to ne zna. I kako neko može da piše rad o nečemu da prethodno ne objasni pojam o kome će pisati? Kako će znati šta treba da traži u građi ako prethodno nije raščistilo to pitanje šta je groteska? I prihvatiti jednu ili drugu koncepciju ili svoje mišljenje situirati bliže jednom ili drugom.
posle vidim da me poslušala i u radu je i zaista prvi deo bio. Ali zamislite da posvećen grotesci, ali zamislite da neko napiše istoriju književnosti, recimo klasicizma, romantizma, baroka, a da negde na početku ne objasni šta je za njega klasicizam, šta je za njega barok, šta je romantizam. Jer ti onda moraš sam da zaključuješ iz knjige, a često ne možeš ništa da zaključiš. I vidiš da je sve, da sve može biti ili romantizam, ili barok, ili klasicizam. I iznenadiš se koji su pisci tu svrstani u tu rubriku. A to bi onda trebalo ipak da bude negde na početku objašnjeno. S druge strane, video sam imala lepu rečenicu. On bila je u stanju da se napravi složenu rečenicu i vidim da razmišlja. I sad je za mene bila dilema kako da postupim i već sam kasnio sa recenzijom i naveo sam sva mesta gde se govori o mimezisu u drugim Platonovim dijalozima, ako hoćeš zaista da ga objasnim. Zatim sam je pohvalio da razmišlja svojom glavom, da pokušava da misli i napisao da ako ne pustiš mlade ljude da objavljuju, kako će se razvijati? I predložio da se taj rad objavi, ali da se moja recenzija pokaže kandidatu. Izvinuo sam se za kašljenje i sutra dan sam dobio odgovor da za dobru recenziju nikad nije kasno. Bila je prihvaćena. Da li sam pogrešio ili nisam, ali to su neke dve osnovne pouke koje sam imao, da kažem, na ovom primeru zaletanja u visoke vode i nastojanje da se po svaku cenu uradi nešto što je veliko. Neke ljudi to rade iz prostog razloga što misle da se ništa drugo neće ceniti. Ali nauka je ako vi unesete distinkciju u jedan pojam, ako objasnite jedan pojam, to nisu male stvari, to su korisne stvari. I njih treba prečišćavati, dopunjavati, korigovati i što više takvih, svaka kulturna vrednost i nauka se izgrađuje upravo na taj način, malim, korisnim, ali sistematičnim doprinosima. Sistematičnost je uostalom polovina uspeha u svakom poslu, ako se slažete. Uostalom, prema statistici, na 1.000.000 ljudi rađa se 0,001 genija. Zbog toga niko od nas ne treba da bude zabrinut da li je genij ili nije. Dakle, niko od nas nije genijalan. Ali šta ima? Puno se štampa, svašta se štampa. 80% onoga što se štampa je dosadno. Ako uspete da postignete da budete zanimljivi, ući ćete u jedno malo, ali odabrano društvo otprilike od 10%. Toliko je otprilike od onoga što se piše i štampa zanimljivo i interesantno. I ja imam svoje autore koje čitam i koje ne čitam, kao što postoje pisci, književnici koje čitate i koje ne čitate, tako postoje i autori naučnih radova. Ovde znam da neće biti ništa i da je dosadno, ne znam zašto mi je to toliko važno, ali mislim da je to ono što je dostižno, što se može u životu napraviti. Druga teza, odnosno zapažanje, odnosi se na znanje. Greške nastaju zbog odsustva znanja koji bi nas spaslo od pogrešnih znanja. Tako sam malo tautološki to formulisao. Ali, hajde da objasnim. Prvo, jednu temeljnu razliku između naše humanističke nauke i prirodne nauke. U prirodnim naukama, kada se promeni naučna paradigma, sve ono što je bilo pre ide u zaborav. Recimo, da biste vi bili uspešan atomski fizičar, vama ne treba da znate Heraklitovo učenje o atomu. Šta će vam? Neupotrebljivo je. Menja se kompletna nomenklatura, znači terminologija, sa svakom novom teorijom koja se prihvati. Lavazijeva teorija kiseonika. Šta sa tim da radite? Dakle, u humanističkim naukama je upravo obrnuto. U humanističkim naukama se stalno raspravlja o istim pitanjima, stalno se donose nova rešenja. To mi je nešto kao u muzici, kada uzete jedan motiv pa proučate kroz različite tonalitete. Isto i u filozofiji. Oni isto stalno raspravljaju o tome, o počelu, o tome kako mi saznajemo, epistemologija, o etičkim pitanjima i tako redom. Uvek ista pitanja i različite odgovori kroz vreme. Da bi ti bio dobar stručnjak za
filozofiju. U čemu se sastoji to obrazovanje? Oni imaju filozofija 1, filozofija 2, filozofija 3. Znači, oni počinju od starih Grka i završavaju sa savremenom filozofijom. I posle toga dobijaju diplomu. Oni nisu filozofi, nego su filozofski obrazovani. To isto postoji u našoj struci. Postoje 2 discipline koje su ključne. Jednu ćemo zvati teorija umetničkog stvaranja, koje se bavi pitanjem kako stvoriti, kako napisati književno ili bilo koje drugo umetničko delo. I drugo je pitanje kako istraživati umetnost. To je, vi tu imate kao metodologiju. To su dva ključna predmeta koji imaju svoju istoriju i treba poznavati u istorijskom sledu sve. Ja ću vam to ilustrovati na 2 primjera i moram nešto da kažem sada. Uzimao sam primjere iz referentnih naučnika, oni koji su učinili puno za našu kulturu, za našu nauku, jer besmisleno da to pokazujem na radovima početnika. Ali ja neću reći njihova imena, jer je nebitno. Ja samo želim da pokažem kako odsustvo određene vrste znanja, upravo ovog tipa o kojoj sam govorio, vodi do grešaka i besmislica. Jedan naš značajni istoričar književnosti uradio je kritičko izdanje pesama Branka Radičevića i napisao komentare. Pošto sam i ja priređivao kasnije njegove pesme, uzmem da pregledam sve šta je pre mene rađeno, jer cilj je da ti ponoviš sve dobre osobine ranijih poslova i da daš nešto novo. Inače je besmisleno. I nađem u komentaru za pesmu Jadna draga, svi je znate, da kaže da je on tu mešao različite vrste stihova u pesmi, zbog toga što je bio početnik i nije još dobro vladao versifikacijom i metrikom. Nisam verao da čitam to što čitam. Jadna draga je tipičan školski primjer ako hoćeš objasniti pojam organske forme kod romantičara. To je jedan vrlo interesantan koncept koji su oni izgradili u opreci prema klasicizmu i koji se zasniva na internoj povezanosti raznovrstnih delova pesme. Šta tu radi Branko Radičević? On prvo veter pirili, pa mirito i idila u osmercima. I on čeka Dragu da dođe na sastanak. Zatim prolazi u stanje uznemirenosti jer nje nema. I on to sada izražava sedmercima u kombinaciji sa šestercima kombinovanim razmerom. I iz te zapitanosti on prelazi u saznanje da je ona umrla. I to govori u desetercima, asimetričnim, bez rime. Znači, kako se menja njegovo unutrašnje stanje, tako se menja i oblik pesme. To zvu organska forma i oni su je objašnjavali poređenjem sa prirodom, sa onim što je živo. Kao što biljka ima koren, stablo, list, cvet, to su sve različiti delovi, ali oni su funkcionalno povezani. Nisu sve romantičarske pesme organske, nemaju organsku formu. Ali u ovom slučaju ta mešavina stihova uopšte nije posledica neznanja, već poetološkog koncepta. Da subjekt je taj koji povezuje, a takav je oblik pesme se prema njemu se na različite načine oblikuje. Takav je đački rastanak. Ima onaj elegijsko-ditiramski oblik, ali tema opraštanja je elegična, tema radosti je u jednom poskočičkom ritmu, stihovima različite dužine. Ali on je u to poslušačko kolo uveo i politički moment. Alza Kostić u tekstu o Getovu narodnoj svesti zamera mu što nije, kada je uneo političke teme, rodoljubive, onda kada govore o njima, promenio formu pesme. Što nije uradio drugačijim stihovima i to mu je zamerio kao nedoslednost. Jedan drugi istraživač, njemu je nešto drugo bilo važno u toj pesmi, napisao je, on je bio i muzikolog, napisao da je izašlo u Nova Evropa, tako se zove časopis, uređivo ga je Milan Ćurčin,
o muzikološkim osnovama Podskočičkog kola i povezao je Sremsko kolo i muziku sa stihovima, pokazujući njihovu narodnu podlogu. Njemu je to bilo važno. Da li je pesma povezana sa folklorom i koliko narodnim, a koliko je zapravo umetnička tvorevina. Lazi Kostiću je bilo važnije taj artistički, umetnički moment organizacije ili kompozicije čitave pesme. Daću vam još jedan primjer, mislim da će to biti dovoljno, mislio sam da ću i više o tome, ali ima puno toga. To je Laze Kostića beseda. Ovo je već jedan složeniji oblik organske forme koji se ukršta sa dramom. To je 6 nepovezanih fragmenata, različite žanrovske pripadnosti, različite vrste stiha, tona i sadržaja. Kritičari su odbili to da štampaju. Rekli su, tu nema provodne niti, nema da jedno proizilazi iz drugog. Već možemo samo da objavimo jedan deo i to je sve. Laza Kostić je odgovorio, to je jedno prvo teorijsko objašnjenje nekog našeg pisca, sopstvenog postupka na koji stvara. I on je tu objasnio ovo što sam ja kratko rekao, organsku formu. Jedan naš veliki istoričar umetnosti koji se puno bavio ovim Lazom Kostićem i o njemu pisao, bio je zbunjen tom činjenicom da je to tako raznovrsni, poslagani jedan uz drugo, različiti delovi, nepovezani, uzročno-posledičnim odnosom, skokovito. I on je to tumačio, citiraću po sećanju, parafraziraću, da je to, on to ne može drugačije da shvati i objasni, osim kao muzikološki eksperiment mogućnosti srpskog jezika i stiha. I pritom napomenuo da je to pritom vrlo visok nivo gledanja. Ako ostavimo na stranu retoriku, opet imamo taj problem da li je moguće da neko predaje romantizam, a da ne objasni organsku formu. To bi bio, ima ih još jako puno, naročito ima problema sa prepoznavanjem formi koje zovem uopšteno artificijalnim. To su one pesme koje se slažu u mrežu, u polja, kao kubusi, neki ih zovu magični. Tu identifikacija uopšte nema. Postoji jedno veliko područje formi pesničkih koje su kod nas nepokrivene, a koje su sad u postmoderniji oživljene i u avangardi su isto bile oživljene. Poreklom su većinom iz baroka, ali još i iz starijih perioda, iza koje je karakteristična prevalencija izraza nad sadržajem. Sadržaj je rudimentaran, a unutar pesme je važan način na koji se kaže. Važnije je ono kako se kaže i to čoveka zbunjuje. To su slagalice, to su stihovi recimo u kojima se jedna reč čita u 2 različita stiha. Branko Miljković je napisao jednu takvu pesmu, on je nazvao Paralelna, ima 2 stupca i zajednički završetak. I čita se po njegovom uputstvu koje je on napisao na 3 načina. Prvo jedan stubac, pa drugi stubac, pa onda završetak. Ili se naspravni stihovi čitaju zajedno, tako da u jednoj pesmi postoji nekoliko pesama. To je versus concordantes, recimo, u baroku. To je, kako da kažem, jedno područje, napisao sam knjigu, nekih 450 strana. Zašto? Zato što da bi oni koji se sretnu sa tim i ne znaju šta je to, mogli da negde da pogledaju. Napisao sam je pre 5 godina, ugovor sam potpisao pre 2 godine, letio se stigla do korekture i ne znam kada će izaći, da li će uopšte izaći. Ali... Molim? Za mesec dana. Juče sam saznala. O Bože. Zaista, evo, Stvarno... izdavača sam uče dobro informaciju. Dobro, na običajan moment u kome ovo saznajem, zaista sam hteo malo da se izjadam ili da skrenem pažnju. Zapažanje 3. Izvođenje
Greška je izvoditi vrednostne sudove iz činjenica i prikazivati vrednostni sud kao objektivni opis. To je takozvana Humeova giljotina ili Humeova provalija. Jedno od najznačajnijih izuma 18. veka. Da ti činjenicama ne može dokazati da je nešto loše ili dobro. Da ti činjenice ne govore šta treba da radiš. Naprimjer, inflacija, nezaposlenost u zemlji je 15%. To je činjenica. Ali šta treba raditi, to iz činjenica ne sledi. Nego ti postupak kojim ćeš prevazići dobiješ iz nekog drugog, da je deduktivno. Formulišeš hipotezu, nešto pretpostaviš da će biti uspešno, ali činjenice ne dokazuju da je to baš dobro rešenje ili pogrešno. Za primjer ću uzeti, da bi bilo namah jasno, Disovu kritiku, Skerlićevu kritiku Disa. O tome se mnogo diskutovalo i pisalo. On je njemu zamerao što ima mutan i nejasan izraz i pesimizam. To su činjenice i tada i sada. Ali vrednostni sud Skerlić nije izveo iz tih činjenica, nego one su takve zbog toga što je on imao optimističku viziju književnosti. I smatrao je da pesimizam u vreme rata, formiranja države i tako dalje u društvu nije odgovarajući za delovanje putem pisane reči na publiku. I zbog toga je dao negativnu ocenu. To je njegova vizija. Da li će to biti prihvaćeno ili neće, zavisi od drugih vizija. Jer na kraju pobedila jedna drugačija koja je više insistirala na kvalitetima koji jesu i pesimizam, i jesu mutan i nejasan izraz, ali stvara jednu sliku sveta koja se doživljava kao privlačna, zanimljiva, bez obzira na to da li doprinosi ili ne doprinosi promenama ili željenom pravcu razvoja društva. Ja sam radio 2 puta sa tom distinkcijom. Jedan put sam radio u radu o problem promene. To je bilo 50. godina, kada je popustio, posle Informbiroa, kada je popustio politički pritisak na pisce i na umetnost. Imali smo socijalistički realizam i onda došao jedan vrlo zanimljiv period između 50. i 60. godine koji se naziva socijalistički estetizam. A posle toga dolazi moderna umetnost. Ovo se naravno vađa za slikarstvo, ali vađa i za književnost, to je ono vreme rasprava između o modernizmu i realizmu, okupljanja oko časopisa i jedno zanimljivo vreme gde je bilo traženja. On je dobio, ne mogu sada da kažem koji je autor, naziv socijalistički estetizam, on je prihvaćen. Ako uzmete neki udžbenik ili istoriju likovne umetnosti kod nas, vidjet ćete da se taj period na taj način označava kao... Morao sam zapravo pokušao da pokažem da to nije opis, već vrednovanje. Zašto? Zbog toga što je socijalistički realizam povezan sa dogmatizmom, a apstraktno slikarstvo sa liberalnim slobodarskim svetom. I ideja je bila da je to ono što je politički podobnije, ono što je neka intencija u tome vremenu bila vrednije od onoga koje nije tako. Ovaj period, jedna grupa, decembarska grupa, tako su se zvali, slikara koji su vredno zanimljivi svaki za sebe, potpuno različite individualnosti i svako je išao nekim svojim drugačijim likovnim jezikom. Međutim, oni su zadržali ponešto još od tradicionalnog i nisu bili čista apstrakcija. I zbog toga su nazvani, njihovo slikarstvo je nazvano, karakterisano kao socijalistički estetizam, kao dakle nešto što je prelazni period i što je manje vredno. Dok je nešto manje ili više vredno, imate vrednovanje. A iz činjenica to ne sledi, već i zbog uverenja da u umetnosti ne postoji napredak. Kad bismo mi znali šta je krajnji cilj umetnosti, mi bi onda mogli da kažemo prema tom krajnjem cilju šta je njemu bliže, a šta dalje. U umetnosti postoji samo promene. Dakle,
Na taj period može se gledati sasvim drugačije. Može se gledati kao na period traženja, na jedan traženje i nalaženja različitih mogućnosti, posle čega je došlo do sužavanja samo na jedan pravac, na teror, tako kažem, apstrakcije, koja se mahom sastojala u imitaciji zapadnog sveta i slikarstva, slobodnog sveta, tako se on tada zvao, sa više ili manje vrednim rezultatima, ali to je bio jedan primer prevođenja vrednostnog pojma u opisni. Vratio sam ga tamo gde mu je mesto i pokušao da predložim jedno drugačije viđenje. Drugi put sam to radio sa prosvetiteljstvom. Prosvetiteljstvo je uopšte u našoj kulturi ovako marginalizovano i shvaćeno kao opet jedan prelazni period prema modernom dobu u kome su ljudi vršili neku vrstu civilizacijske opismenjavanja, civilizacijske pismenosti, usvajanje civilizacijskih tekovina, dakle jedan period pripremni za ono što će tek kasnije doći. To je opet problem odnosa vizije i činjenica. Ako je vizija razvoja kulture na autohtonoj osnovi, onda je tome nasuprot vizija razvoja na inorodnoj osnovi, odnosno razvoja asimilacijom civilizacijskih tekovina stranog sveta koje će poslužiti kao podloga za razvoj sopstvene. To su bila dva koncepta i dva različita početka srpske kulture. Jedna je bila sa Orfelinom u 18. veku, druga je bila sa Brankom Dičićem u 19. veku. Pobedila je ova vizija da je naša kultura zapravo počinje u drugoj polovini 19. veka i to će trajati sve dok profesorima ne dosadi da ponavljaju stalno isto, da nam je kultura tada počela, a da je ono neki period pripreme ili nešto što je strano, jer njihov koncept bio je upravo takav. Činjenicama se ne može dokazati ni jedno ni drugo. Jer činjenica ne mogu da dokažem da je razvoj na autohtonoj podlozi bolji od onoga koji to nije. Ali mogu da oborim jednu viziju drugačijom vizijom. To je vracio recimo Skerlić početkom 20. veka koji je rekao da je sa romantizmom nastupio diskontinuitet i da je produžetak u doba modernizma direktno oslonjen na prosvetiteljstvo. I da su on to gledao iz perspektive svoga vremena. Došlo je do zasećenja autohtonističkim modelom i došlo je do zaokreta krajem 19. veka da se uskladi sopstveni kulturni razvoj za zapad. I svi su pošli u tom pravcu. I on je video analogiju između svog vremena i 18. veka i rekao, otprilike, izložio vrlo jasno, vrlo decidno da je osnova kulture novovekovne u prosvetiteljstvu, a ne u romantizmu. Mi i dalje živimo u ovom modelu i on će trajati sve dok se ne pojavi neki mladi istoričar kome će to dosaditi i predložiti neku drugačiju viziju koja će bolje odgovarati potrebama te neke buduće sadašnjosti i nekog budućeg vremena. Greška nastaje kada se istražuje poznato i očigledno. Ja bih to odmah podelio na dve grupe, to je kvantifikacija metoda i istraživanje onoga što već pre početka istraživanja znamo. Kvantifikacija metoda, za ilustraciju ću navesti primjer interpretacije. To je bila jedna pošast, da tako kažem, tumačenja tekstova i metoda koji su se izgradili za tumačenje tekstova. I svi su radili interpretacije. Ja mislim da je bar polovina napisanih pesama dobila neku svoju, u 19. veku recimo, dobila svoju interpretaciju, svoje tumačenje. Šta je tu problem? Metode su bile različite. Fenomenološka analiza, strukturalna analiza, red po red.
I kada sam, recimo, čitao interpretaciju, baš recimo Andrićeve pripovetke, Most na žepi, fenomenološku i zatim strukturalnu, iznenadilo me poistovećenost rezultata. Dakle, ti treba nešto da ponudiš o interpretaciji što nije odmah jasno i vidljivo. Da upozoriš na neko skriveno značenje. Ako toga nema, čemu onda služi? Da opišeš strukturu, to bi mogao biti kriterijum na osnovu koga bi se interpretacija priznala za nekakvo korisno znanje, odnosno za neko unapređenje znanja. A ako toga nema, onda je to samo kvantifikacija jednog metoda i ogromne količine. Vidio sam jedan poljski zbornik, imao je 400 strana i to je bilo 400 strana interpretacija različitih pesnika iz različitih perioda. Da se čovek užasne. Šta sa tim? Mislim, ko će to da čita? Da li svaki od tih tekstova donosi nešto novo u odnosu na ono što je očigledno i što ti sam osetiš i znaš kad pročitaš pesmu? Ja sam znam otprilike koliko sam visok i težak, ali sad da preuzem način, ali ne znam egzaktno. Pa onda treba preuzeti istraživanje da se to tačno utvrdi. Moj kolega sa istorije dođe jednog dana i kaže mi, znaš šta, otkrio sam nešto, da je bilo više vanbračne dece za vreme Drugog svjetskog rata nego u Mirnodopskom. I on će to statistički da utvrdi, da pokaže, da istraži dokumenta, ali to je trivijalan rezultat, to se tako zove, trivijalan rezultat. Kada ti unapred znaš nešto, po zdrave pameti da je to tako, a onda preduzmeš statistiku dokazivanja, nešto kod sociologa ima puno takvih radova objavljenih, šta si, utvrdio si nešto što već znamo pre toga. Ili nešto što je opšte prihvaćeno i poznato, to se zove truizmi. Znači, da, to je opšta istina, a ti sada dokazuješ tu opštu istinu. Toga ima jako puno. Jedan put sam slušao jedan takav referat na naučnom skupu MSC-a, to je bilo u ovoj zgradi, i kad se sve završili i počela diskusija, nisam mogao da odolim i pitao sam referenta, izvinite, molim vas, ali šta vi tvrdite u vašem radu? I na jedan put je nastao takav muk u čitavoj sali i čuo se samo šapat, opasno pitanje. Zaista, a kakav je to rad u kome se ništa novo ne tvrdi? Neposjedovanje samosvesti je onome što se radi. To je isto opasno pitanje. Ljudi, istraživači, kad razgovarate sa njima, izbjegavaju, kad ih pitate, a zašto ti radiš to što radiš? Kažu da je Austin, autor knjige Kako delovati rečima, odgovorio, radim to što radim. Ljudi nemaju samosvest o tome koja je ideološka pozadina metoda ili onoga što svojim radovima pokušavaju ostvariti. Prvo moraš da kažem o tome kako opšte nastaju teorije. Neću objašnjavati razliku između zdravorazumskog i teorijskog, pretpostavljam da mi je to jasno. To je ono što empirijski čulima moće da spoznate, pa vam Zemlja izgleda kao ravna ploča, a teorijsko znanje je zakon o gravitaciji. Dakle, nijedna teorija nije nastala proučavanjem činjenica, pa na osnovu tih činjenica se formuliše teorija. To je induktivni put. Sve teorije i sva saznanja i u prirodnim i u društvenim naukama nastaju iz dedukcije. Znači, postavi se neka hipoteza i nekoliko ključnih ideja, pa se onda iz njih izvede neka logička struktura i tako dalje. Što znači da se teorije, to bi onda znači da se teorije razvijaju u komunikaciji između različitih deduktivno postavljenih hipoteza. Ima, međutim, jedan drugi faktor na koji naravno hoću da ukažem i što smatram greškom,
to je da znanja o književnosti su namenjena društvu. I pitanje je koju vrstu znanja se smatra poželjnom u društvu. Mogli bismo posmatrati smenu u nizu književnih teorija kao smenu različitih tipova znanja o književnosti namenjeni zajednici. Znanje nije samo svrhovito. Svako piše za neku publiku. A problem je u tome šta se smatra ciljem delovanja. Ću te ilustrovati na dva primjera, na primjeru Curtiusa i Studija kulture, da bih objasnio spregu politike i ideologije. Ideologije ne treba uzimati ozbiljno i nauke. Naime, posle Prvog svjetskog rata Curtius je napisao jednu knjigu o francuskim modernistima, Židu, Romanu Rolanu, Pegiju i drugima. Zbog toga, a knjiga je bila namenjena mladim Nemcima. Zbog toga što su oni tokom rata učeni da mrze sve što je francusku, pa i francusku kulturu. I on je hteo da im pokaže jednu drugačiju Francusku, koja je zanimljiva, interesantna, moderna, druga. Posle toga je napisao još jednu knjigu u kojoj je prikazao francuski nacionalizam. Morisa Barresa i francuski nacionalizam je situacija u kojoj vi sve probleme u društvu hoćete da rešite, da izvedete iz jedne jedine tačke nacionalne. To je, kada je u 30. godina počeo fašizam u Nemačkoj, kao reakcija na zatvaranje u nacionalne okvire i u granice jedne književnosti, on zamišlja jednu knjigu koja se zvala Evropska književnost i latinsko srednjovekovlje, u kome je želeo dokazati evropsko zajedništvo. Objavljivao je ponešto tokom rata, ali 1946. godine ta knjiga je objavljena i izazvala je senzaciju. Zašto? Razjedinjena Evropa posle rata htela je da su ujedinjeni. A ta knjiga je upravo govorila o konceptu evropskog ujedinjenja. On je imao tu teoriju da su sve evropske kulture nastale na istoj podlozi. I ona nije puki geografski pojam, već organski. Antička i rimsko nasleđe prihvatilo je srednjovekovlje preko latinskog jezika i zatim i to u renesansi prešlo u vernakularan, narodne jezike. Tako da ima istih, pošto je podloga iz koje su se razvile sve te nacionalne književnosti jedna, onda su sve te književnosti sa zajedničkom osnovom čine jednu celinu. On nije znao slovenske književnosti, koje su takođe evropske, pa nije navodio primere, posle se to postavilo kao zadatak da se i to pokaže. Šta je njemu, kako je on to dokazivao? On je to dokazivao pomoću povratnih fenomena, to znači fenomena dugog trajanja, iz retorike mahom teme, motivi, i onda ih je nalazio kod antičkih pisaca, pa onda nađe kod nekog pisa iz 17. 18. veka u Španiji, Italiji i tako dalje. To neću puno objašnjavati, nego ću se vratiti na taj moment velike ekspanzije. I to je obnovljeno kada je pravljena Evropska unija. I ponovo je bio štampan. Zato što su ta vrsta znanja bila potrebna u društvu i bila cenjena. I on uopšte ne krije da je njegova nauka povezana sa politikom. U svome uvodu za knjigu on kaže neskriveno: ne može se baviti naukom bez neke ideološke pozadine. Zato što ti naukom deluješ u društvu u nekom pravcu poželjnog razvoja. On je bio humanista. Hoke je bio kao njegov učenik Hoke, ali Curtius je bio humanista koji je hteo, koliko je sve to utemeljeno, te njegove ideje i načine dokazivanja tih veza naročito između antike i srednje veka, ali to je bilo prihvaćeno.
Sa oduševljenjem prihvaćeno, čak su nepokretani čitavi časopise koji se bavili recimo topovima, to su oni klišeji za opisivanje lepog predela, mesta sastanka, tako dalje, mahom iz retorike izvađeni. On se zamerao Šesberiju, tako se zove jedan engleski istoričar teorijske misli, on je 4 toma je napisao. I rekao je, citirao je njegov predgovor u kome on kaže da mu je jedan prijatelj zamerio što je napisao tu knjigu o književnim teorijama, teorijskoj misli, koja se ne može se, kaže, upotrebiti u političke svrhe. I Kursi upravo to i kaže. Međutim, imam tu knjigu kod kuće, on je dekontekstualizovao citat, presegao na jednom mestu gde Šesberg odgovara svom prijatelju da svaka humana aktivnost ne može biti odvojena od društva. I pozvao se na Aristotela. Da li se Aristotelova poetika može upotrebiti ili mogla upotrebiti u političke svrhe u vreme kada je napisana? Pa ne, ali šta radi Aristotel? On raspravlja o tome kako izazvati katarzu. To mu je cilj. Onda mora biti peripetija i tako dalje. On čitavu konstrukciju i raspravu o konstrukciji tragedije sa ciljem da pomogne čoveku. Jer katarza je jedna vrsta pročišćenja. Čovek odlazi u pozorište sa nekim unutrašnjim nemirima, strahom i teskobama, a onda gledajući, saživljavajući se sa likovima koji to isto doživljavaju, po načelu klin se klinom izbija, isto sa istim leči, on doživljava pročišćenje duše. To je humano. Nije upotrebljivo u političke svrhe, ali opet je humano. To je nešto što citatom se ništa ne dokazuje. Svi citati su dekontekstualizovani. I bolje se koristiti uklopljenim citatima nego ovim paragrafima koje citiraš, a kojima nešto dokazuješ. On je izvan konteksta. Ovo mi je palo na pamet dok sam govorio o Šefsberiju i citatu koju je Kursi iskoristio dok mu je odgovarao. Drugi primer je ovo što sad zovu studij kulture. To je otprilike nastalo kao produžetak britanskog materijalizma. Tamo negde 80. godina održan je veliki kongres sa oko 1000 učesnika i tu je važan predgovor i u tom predgovoru možda samo 2 rečenice u kojem ne kažu da, lepo je to što ste vi radili u Britaniji, ali to ne treba tako. To treba drugačije. Naime, treba se uključiti u globalističke tokove. I to je zapravo prihvatanje globalističke ideologije, ta popularna kultura, dekanonizacija, odsustvo identiteta, tolerancija, kvir, sve te teme koje je donela globalizacija, uzete su za predmet istraživanja u studiju kulture, koji obuhvata u sebi vrlo je razuđen i teško ga je i definisati, a i u ostalom odbija da ima metod. To je sad pitanje sa tim studijem kulture. On je prihvaćen u Aziji. Prihvaćen je u američkim kolonijama, Kanadi i Australiji, u Evropi delimično samo i sa prezirom u Evropi se gleda na taj studij kulture, jer se tu književnost tretira kao da je dokument, pa se iz njega iščitavaju neki antropološki problemi, neki društveni problem minorita, kako se to već danas zove. A ti prihvataš istovremeno jednu ideologiju, ako na taj način se baviš književnošću. To je ono na šta pokušavam da ukažem, da moraš sagledati i ciljeve. Šta se tom metodom i takvim načinom proučavanja želi postići. Jer ako to ne učiniš, ti si nešto prihvatio, da ne znaš ni šta si prihvatio. I onda ideologija radi sa tom šta ona hoće, a ti ispunjavaš njene naloge.
to smatram greškom. Uvek moraš, koja god teorija ti dolazi s polja, one stalno dolaze i dolazit će, prvo pitanje glasi zašto je ona izmišljena. Kakav problem je seo sa njom da se reši? Kakav cilj u društvu hoće da se takvom tipom znanja i proizvodnjom takvog tipa znanja postigne u društvu? I da li ti to prihvataš? Sledeće pitanje glasi, kad si sve to razumeo, a da li ja mogu da smislim nešto pametnije? To je pitanje koje se ne postavlja. To je bilo ono esencijalno što bih imao da kažem na ovu temu. Čini mi se da dugo pričam i mogu da skratim ove svoje teze. Govorio bih, kada bih nastavio da govorim o nedostatku objašnjavanja književnih fenomena podvođenjem pod opšte pojmove. Zatim o tome da javlja se i takva greška ne tako retko, da smatraju da ako se neki predmet osvetli iz više uglova, da je to bolje nego samo iz jednog. Moram da objasnim, to je princip saznanja. Hemija je nastala u 18. veku, onda podeljena na organsku i neorgansku, pa se onda organska podelila na još 3 grupe. I čitav razvoj nauke bio je usmeren prema tome kako suziti. Jer onda kada suziš, važne su granice. U svakom tekstu koji praviš važne su granice. Dokle, gde počinja, gde završava. Zbog toga da bi išao u dubinu. Tako se znanje razvije. A ako ideš sa svih strana, kakva je saznajna korist od toga? To je osnovni princip po kome se to zovu rast ljudskog znanja na koji se ostvaruje. Završio bih najčešćom greškom, a to je ako misliš da nisi sam uradio nikakvu grešku u svome tekstu. Niko nije zaštićen od toga da napravi grešku. Vjerojatno sam ja napravio negde u toku ovog predavanja, ali važan je pošten intelektualni napor da tu grešku ne napraviš. Hvala vam na pažnju. Zahvaljujem profesoru Grdeniću na ovom inspirativnom predavanju. Evo, ako ima nekih pitanja, možda bi neko nešto da postavi profesoru. Slobodno. Evo ja bih dala. Kada ste govorili o tom ideološkom čitanju književnosti, nije to u stvari pseudonauka? Odnosno, vidite, nauka može da, ona je uvek u neku vezi sa nekom ideologijom, ali može da bude porobljavajuća i može da bude oslobađajuća. U 17. i 18. veku razvoj nauke je oslobađao čoveka od dogmi, od jednog načina mišljenja, jednog društvenog sistema i tako dalje. I apsolutno je pozitivna. Ali ako ona ima za cilj da manipuliše vašom svešću, da vam razvode identitet, da vas porobi, onda je loša. Ja sam mislila recimo na nas koji sada se bavimo književnošću, pa sad nebitno da li pre 100, 200, 300 godina, kada treba da upotrebimo određeni metod, pa ste rekli fenomenološki, strukturni i tako dalje, ne bi li tu upadali u opasnost učitavanja značenja onoga što zapravo nije bilo kod pisaca? To je nešto što nisam rekao, a i ne mogu sve. Sve teorije se dele na 2 grupe, na dobre i loše. Pri tome, da li je nešto staro, pa zbog toga što je staro loše nije. Ono je loše zato što je loše, ili je dobro zato što je dobro. I obrnuto, to što je novo i što dolazi, ne znači da je dobro samim tim što je novo. Tu ima jedno drugo pitanje iza, da provalija, a to je kako shvatate književnost i kako je proučavate. Da li s scijentističkim metodama
ili je proučavate duhovno-naučni metoda. Duhovno-naučna metoda polazi od toga da, tako ću je nazvati, nema svoje ime, od prirode predmeta, da je on komunikacijski. Što znači da je promenljiv. A prirodne nauke imaju zaovek dat predmet koji je nepromenljiv. I ne možeš onda te metode koje su izgrađene na objektu primenjivati na subjekt, a pritom si ti sam subjekt. I to je recimo Bakhtinova teorija dijaloga, to je hermeneutika, to je semiotika, to je, što pričate o tim značenjima, ono se alterira i pomera kroz vreme, ali vi čitate stalno iz drugog konteksta. Problem je u tome što u toj oblasti nisu izgrađene neke metode, već se polaže na kreativnost onoga koji vodi dijalog sa prošlošću. I pronalazi u njoj nešto što ranije nije bilo moglo da bude viđeno, nego je vidljivo tek iz konteksta vremena u kome vi živite. Treba uskoro da mi izađe knjiga o Orfelinu i ja se upravo time bavim, što vi kažete, učitavanjem, prepoznavanjem. Analizirao sam njegove bakroreze i utvrdio ono što moguće da su i drugi primetili, on prikazuje predmete iz različitih uglova, iz različitih perspektiva. To je posle uveo kubizam. Ali recimo, ti si na to gleda kao neku zaostalost, on je primenjivao i perspektivu, a primenjivao je i obrnutu perspektivu, da slika iz unutrašnjosti slike, to kao na našim freskama i ikonama. I on je mešao te sve postupke. I to je sada iz naše perspektive zanimljivo. Istoričaru koji je to gledao pre 50 godina, on je u tome video neko oslobađanje od starog metoda prema novom ili neki prelaz, ne prikazuje više iz unutrašnje perspektive kao na freskama, već sada ima i centralne perspektive, ali onda vi na jedan put vidite nešto vrlo moderno. Prošlost ima 1000 glasova i vi treba da nađete onaj glas koji vama nešto u vašoj sadašnjosti znači. I ono što je staro i što je tradicija, živi samo ako mu nađete funkciju sadašnjosti. I ako ponađete neku vezu sa njim. Ako kruto primenjujete metode, onda ste činovnik koji ispunjava nečiji tuđ nalog. Ovo je kreativnije, nerazrađeno je, ali kao problem postoji u svim. To sam gledao u ekonomiji, u sociologiji, u istoriji. Scijentistička i scijentizam je kad vi utvrđujete zakone i predviđate šta će se dogoditi. To je recimo marksizam. To je neprihvatljivo zbog toga što je onda sasvim svejedno šta vi u životu radite ili ne radite, to će se desiti ili je to opći zakon, mimo vas. I ima drugačije vrste, upravo to pitanje aktuelnog značenja istorijskog znanja, recimo. Pravite to i na književnost. Ali nemam izmišljenja, malo se ta tradicija se može usavršavati. Kad kažete učitavanje, bojite se neobjektivnosti. Nikada nećete moći da prodrete u glavu čoveka iz 18. veka i u njegovu svest. I ne treba. Ima prosto, izvinite. Ja! Izvinite, nije, da kažem, pitanje više, ne zanima vaš komentar povodom jedne greške koju sam ja često pravio kad sam bio mlađi, mislim da ni sad nisam operisan od toga, a viđam često i kod studenta, to je hipercitiranje ili hiperreferisanje, trpanje rada sekundarnom literaturom, sad ili iz nesigurnosti ili želja da se nešto dokazuje, a čitajući recimo kurikulume nekih zapadnih programa akademskog pisanja, sam letao da zaista profesori kao recenzenti zaista obraćaju pažnju na to kao veliku tehničku faliku, hiperreferisanje, da je rad prosto prepunjen kolažom zapravo svega i svačega, a da zapravo vrlo malo ima autorskog toga. Znači šta, nemate prava da citirate iz knjiga koje niste celu pročitali. To je prvo pravo. To preuzimanje citata koliko hoćeš. To je jednostavno, kažete, vi to celo pročitali, odakle citirate. Jer on ne poznaje koncepciju knjige, zašto baš taj citat, a ne neki drugi.
Evo, ja sam htjela pitam, ova knjiga od 450 strana, što ćete, šta je konkretno? Ja imam muku to da objasnim, a nek mi pomogne Sanja, da pričajte o svojoj muci i da napravi poetološki rečnik. Jedina katedra, možda vam to niko nije rekao, na kojoj se proučava poetika i metodologija je ova. Nema u Beogradu, nema u Kragujevcu, nema u Nišu, da ne idem dalje. Dakle, ljudi ne znaju šta je to. Ti imaš muku da im objasniš. Da objasniš šta je artificijalna književnost. Postoji retorska i artificijalna. Retorska književnost počinjava izraz predmetu i ističe ga. Ona se drži načela prikladnosti. Artificijalna podređuje predmet izrazu i preuzima funkciju sadržaja u njemu samom. Apstraktno jeste, ali to su u baroku nazvali artificijalnom poezijom, a ponavlja se u avangardi i sad u postmoderni. Tako i navodim i primere i povezujem sve to. Mogu ti dati, ja imam to rukopis, pa ti mogu poslati rukopis ceo. Celu knjigu ti mogu poslati mailom. Sad će se pojaviti. Kažem. Dobro, više pitanja, ja onda još jednom zahvaljujem vama na prisustvu i nadam se da ćete nastaviti da nam dolazite na naredna predavanja koja će biti posle aprilskog roka, a bit će i obaveštenje od toga. Onda se vidimo posle. Idemo, pa taman. 17 je